Takole izgleda priprava na snemanje, pa na žar sezono, pa nama. Najprej zajtrk, pol litra kave, YouTube, Facebook, Ti to snemaš? Messenger. Ja, fuck, ja. Pa se začne pa počas kuha tam v enih 12 enih. Dober, ne? Videl sem se ful dober recept spomnil. Žar dela, suvi dela, stejki se pečejo, banane se pečejo. A ste vedeli, da se banana ful hitro zmehča na žaru? Zdaj veste. Skratka, še urca dve, potem pa vse pojeva, Sašo tam, pa Luka bo tudi pomagal. Tole danes je za popizdita, ne? Zunaj je 35 stopinj in cel dan že pečemo na žaru, suvi, reberca, pijemo Coca-Cola in koktele, mislim, ful trpimo, ne? In vse to samo zato, da bo ta video nastal, po recepti. Kdo je tu nor? Ja, verjetno jaz. Dober tek. Skratka, dajte mi povedati, kjega pick-upa ne vzamem. Ford Ranger ali Toyota Hilux. Kva delaš? Sašo, to je pičla oca.